Ni barabara nene ya Kinogothie Sagana tauni-ini ya Thika kaunti ya Murang'a kuria maabitha a traffic matafanetie mugururi wa kunyita matereba aria marauna mawatho ma barabara niguo guthaitira mitino iria ikoretwo kuo kwa ihinda barabara-ini ino. Kuringana na Abdullahi Tatu uria niwe abitha munene wa ruhonge rwa traffic ward-ini ya Makuyu, mitino mingi hanikaga ni undu wa matereba kwaga wigiririki wira-ini wao ta uria aratariria. Madereva wengine hawana uniform, matatu zingine ukiangalia tire imeisha, so na makosa zingine kadhalika na kadhalika. Tatu niongereire kuga ati ene ngari cia mirane megutacukirio makinya ma kiwatho amwe ikoretwo igitwarithio na thibidi ya iguru muno. Mwende kwa spidi ambaye unaweza control gari yako, na pia tunaelekea wakati ya mvua. Hii barabara wakati ya mvua inakuwa na ajali kwa sababu ya kutereza, na ningomba waendeshaji kwa hii barabara wakati ya mvua tafadhali waende pole pole. Riri matereba acio matanyitwo kurugama bao-ini igoti-ini ria Kigumo, mihango ya guthurima ngari ni irongoriire guthie na mbere niguo guthaitira mitino riri turorete ihinda-ini ria thiguku. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Kamau wa Githĩnji.